Nosotros hemos sido elegidos por el Congreso. Ñuqaykutaqa akllawarqaku Congreso de la República wasipim. Llaqtapa munasqanman hinalla, Organización de los Estados Americanos nisqaman hinam, Perú llamkan democracia nisqawan. Chayna kaptinmi lliwtiq simuyuntinpi hinallataq Perú suyupipas, Waranja iskumpacha kiskunchunka kimsayuq watamantaraq, Constitución nisqanman. Hinaqa magistrado kunata Congreso aklanan Tribunal Constitucionalpi llamkanankupaq. Ahí no hay ningún problema de legitimidad. Kaytawan rimarinaypaq mañarikuyki ñuqaqa estudiarqaniña magistrado kunapa akyaynin imayna kasqanta Waranja iskunpachak iskunchunka suqtayuq watamantaraq. He estudiado las elecciones de magistrados. Waranja iskunpachak iskunchunqa kimsayu Constitución kasqanman hinam kunan magistrado kunaqa sasallatañam ayparuniku magistrado kaymanja llallinakuymi hukniraq sasa karurqa llaqtapa riqsisqallan. Ñuqaykuqa llamkaykamuchkanikum justiciata utqayllaman chayachinaykupaq. Constitucional justiciawan Constitución kamachisqanman hina runakunapa derechon kasqanman hina allin tantianakunata hisp'ichinapaq. Niykamullantajmi aswanraq kallpanchakusqankuta constitucional yanapakuy mañakuqkunata utqayllaman yanapanankupaq. Nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo. Ñuqaykuqa llamkaykuchkanikum justiciata utqayllaman chayachinaykupaq. Constitucional justiciawan Constitución kamachisqanman hina runakunapa derechon kasqanman hina allin tantiaykunata hisp'ichinapaq.